Kumo ke tamate te ui e whata koe ni ko rea koe o wao o e Holy Communion te koe sakara mediki. Tamate te ui tau moui ko rea koe mea ofa. Umani e ko si suklai si ki hono sia si. Dai na tape hono whata e kua e popola ki tau mau eku. A koe whata e si so ke tau manatua. I o wau ai e le pekia te amon me toi tuku ko rea kai aki ko tau whamu. E le tau kamata pepe a te no wau koe me ka homohe. Tau karo na tonu te. O tau taha i esino o kalaisi, mea mo e tau kehe. Ka pao o kui kai te tau ofa ki o tau toko wā, aia o tau mamata ki ai. E whewhe ai ha tau lau o tau ofa ki o tua tai hānai. Tawangi keti mo tau e merino ai o tua. O gogo ki naki atu kaina, ki e funga au ngahi, whai mara maofa ai o tua, ke mo ato e nai sino o tolu ko e wheilau lau. Ke mo ui, ke tapu ki o tua, ke whakahoi fua ke te ia, ko e whakaloto e o mo pai ai o tua. Te o tua mafi o maunu mai ki he o rika, ko e whaki atu pe a hoko mea. O winemi ai e ki. Apai ake ho muroto. E tau whamao he i ko tau o tua. O mau whamao atu, o ka kai kata pe he rangi mo kāmai ni ka ui ko Jesus Christ. Ai au kuwai ai mea kata pe. Ai ane ai ka kano ki e kano kato o e kaimi. Ai ane a kio i mo mauroto ngā. O whonu keresi mo muoni, ai ane talamfua o au ki he le kia e kolosi. Pea toi tuu ko e rangi, ke mahuai an ui. Ko ia ko mau hu, ato mo whawhetai ke huafa rangi ia. Ke ai a whiona tua e whamau ia, i ho whaaki mai i ho aroa si suklaisi, ai e ne po hono lava ki i, nā ne toko ai e maa. Pene toki tāpaki, pene toki papaki, mo tu whaki atu ke kaua kōmu le pe, mo tō kātua eni pe mukai mi ai, ko sino eni ai kukuange, ko ki koki mo tōna. Ola tonga pena o tama whāra, ne koe tō whongi pia muipu. O ne ato e pia whawhetai pia mo whamaro. Pene toki tu whaki atu kini kaua kōma ne pehe, mo tō kātua e ni tari mo inu me rai. Ko i koe no toto koe toto whakawhau, a e ni ka hui ka kōtoro me ka kai whori pe, te whakakore kore e a ala. Mo whai e ni ka whakawhana. Kalau kata hai lotu, o kai ke mau uruno mai, eiti, i o ke
Kai to lami a tua ai o le ale a mamani. Mo ia ni auto whawhei i e te te le whakata no o tō ke kau mai ki e tātua mo le tino mo le tātua. Hoy la
ia ke roto tui whau. Whakalahaka e mea o mōta. Wai mea o tainu te kerele ai tui a te whamamau i a kua. Te tawhi mai a. Koe nei whakaraisi mo makia i a roka koi nei. Kamai e amoka waria ki a kakai. Whamoru i a te whaoka hikma. Te whakau ni a ko pau ke whai community. Te hange to wheko whae a kutare me tua. Koki te serve. Tēnei rei te whokia o rā te serve te kakai. Ka te me serve i ko sisukaraisi mo ni kawa ko. Tēnei serve te mā. E tā pukina ngā tōku wani. Ni wāka sisukaraisi o me. O mea tua tau. A mo whakalahi ki o mō tua. Ka whakalahi ki o mō kawana. Koe te kaulahi ia. Ofa ki o tua. Ka te kotoahi. Ofa ki kaulahi ki o mō. Koe te kau ko o ia. Hanga he te kau ko ia. Ka pui ko te koe te kau e hofu. Ofa ki o tua te kotoa. Ofa ki o kaulahi ki. A me ko te ofa ki. I o tano me mapse si hono fotuku ai o au. Te a momo i he se si o kau kaua. Ngā au e whamusinare o no reira ki o tō sveri. Whakamoi halau māie o tāma ki kakai te koe ana. I o ko sino na vasin o toa ka maki e roto tui. Te anu whaka me dai. Koe whaika kongia, koe nima sisu e ātakai. Koe nima sisu e community e kai o tū hewi. Nō hoki koe nima sisu e tonga te kontoa. Koe wāhenga o kalanini. Tā hoki na rolfo moe e kina tōre. E wākua sisu karaisi o nima. Mea tā tauri keiki. Pea tia ki taini kontoa. Rejoice in the Lord always. The body and the blood of Jesus Christ is a gift, a free gift. And for you to receive, it allows you not only to rejoice with others, but allows you to become a testimony to Christ amongst others. Io sino parasino makia kaka e roto tui te no whaka me lai. Whaka taha e roto tui. E whai te tui o kua o hange koe laki o te mare musika. E whai na kua e me kua si. Koe tātāna paraisi maki e roto tui te anu e whakawhaka. Ua whamoe o kakai. Maraki te mawa atu i he lani o whai ka aho e ko whai o tātu o kura. Neo e ne pēr ia. Te neo e ne mama whātu kau kaua ai whaitu unu tua. Kau whai mo fua pere kau mea. Tā hoa ki te whauha hivo nei tā hoa ki, a me koia ho
whanga manipuna ke pe o whakauhai ko tā o i nasa i nā tō whakakoroa ki nā tō i he wāwha siso praisi e meri mea tō tau i ke iki tau i ake roto pui tau i ake roto whamaoni i kai ke aka iu e whai whaiale ka hangi hange ku koe ki momo horo tau i ke whakako tau pēni e o ke atāi mo tōru ka whakako e whahai mo ahi o wau o taha i e mahiuhe lahi e sia si o e pekere i ki o ka te nisi nā ko saka mito a si pēni o e pe o au a o ka taha pēni o kai sino o maro sino o ka taha rasi nā ko whakao si pēni te au mo mako e sino rasi koina mako e o ka tui o i o tui me te renere o tui. Hane o whai mai ka aha o whai o kua. Hane o whai mai ka ai ako te kauna a pio kare kare. Ai whaka o whai se a sini. Ka hane o momo uku. Hana he kui o te renere o te akua. O whamaoni ke tonga o te toa whamaoni o pāsino a Christ. I he ka aina loko o rama koe awa. Wena ta whaka o tua, e neri mo nau o tō, o ki nā tōru e kau whamakoni. O ki nā tōru e kau mātiu ma a te rupenu sua mea. O ki nā tōru e kau apostolo o taura. O ki nā tōru e ari ari ai ke nā wakotu ki nofu sua ki o kalai o whete a kotu nā waka. O tālani ke ki nā tōru o siusunga he tawe watu o hiri. O ha hano sinoa. I he moku i kai a roto koini a roto. E mau whamoni a langa pre anga whawha. Nā purina whamoni e nā tōru e whawha si se paraisi e mena. E mena kua tau i te iki. Whamoni ma e ki. O e mana mahe o e i ki. I o kuno tala sisu e a takai o toa. He ka hōwhia e sisu hawhai. Koe mooni, koe kile iki toka to i e ki wā. He ka matapu i o roni. E kai ke noho noa mo fie maari e ki rongua, kai o rima pe kone sēra, te whai ki a awa rei mai. I o te uia kui a tā, the table is open to all. The invitation to all. Just come. This may be the last time for me or for you to share the Holy Communion, the Eucharist of Christ. And this is the moment. Take hold of it. Kami tawa mai ki koe na sino pas o ko oia ka ma fata i tui da fata ata e kai ki ni na klaisi de kaua ko e na ala ke kana ku te ki na ko a ku ki me Io nei toto o himiga nei toto o pe sino me tata che fai da che lana pure o tua maulot che ha o tua fai ha si ve di io per tata era mai si molto io o ma fata che non ha qui per fare poi hi ko mai ta ko ki che di na to ne na wa ko na mi ma ne na ko na ba e ko ne na wa ki na mo e whaka ari ai mafi a tiona. E whaka ari ho whaka e mamata kia e taha kotoa a tiona. Tāo ina whamaruia ki nā tō. E whaka si se mea wau tau ki tau ki tau. E a tāpe te pie o te o te tāpe.
As Christ prepared his disciples, ready and ready to depart from them, he gathered them around, bringing bread and wine. And he took the bread and blessed it, and he gave it to his disciples and said, "Take this, all of you, and eat." My friends, there is the body of Christ. You have the body of Christ. Take it together. Receive it with joy. As they gather around the table, likewise he took cup, and he gave thanks, and he gave it to his disciples and said, "Take this, all of you, and drink from it. This is my blood, of the new covenant. It will be shed for you and so that sins may be forgiven." It reminds us of what Christ did on the cross. He died. He hung on the cross. Allowed himself to be crucified, shedding his blood because of you and I. Take the cup and drink from it. All of it in faith. Father, we pray for special anointing. Anoint them with words, anoint them with their hands, and use their hands, O God, to touch other lives. And Father God, we pray that you will use them as a transportation of the proclamation of your word, so that others may receive it and your kingdom may be built. Bless them and bless their family. In Jesus' wonderful name. Amen. Keep the Lord and keep the witness. Testify to our Lord Jesus Christ without shame. Even at school, the challenge is go out there and tell them that Jesus Christ is alive and well in your church meeting. Testify, tell them, don't be ashamed. Jesus is still with you. He's our healer, he's our creator, he's our giver.
ke pai ho ko mo fa mo ni ho ka ni ma ko fa mo ki ha ka ma le e na mo ui ko ya ka kai ke na ku fi ai pa ta se te fa mo ki ka tau lai na pai ki pai ho ko no ki ta e ko pe na ko ka ko mo ta pi no mo ya ki na ko yo ma ko si sta isi e le a ko ta mo ki ni yo ma ko Tawangi fataba ke to mas mafia tamai alo mari na.
rau whakaoni o kore. Ko kore a hao toko. Ko kore a hao maro. Ko kore a hao wikuna. Ko kore a hao lau mea. Tā kina whakamonuia ki tau tongo na mai whānui. E tu wiki ki nau koko koe 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 vake. O Kospei. Hei no nā lea ki o Kospei i mi North Pole ki Okalani. Māma ni koe kotoa e ki nau tongo i keni ako. Lea nā ki nau tongo na mai whānui. Lea me langa ni ki o tāne. Jesus Christ. Amen. Thank you, John. Thank you. And for our children, it's a new experience sometimes for us as we testify of Christ, even here. When they sing the song, you can get up, you hear these old ladies and old hands up there. Yeah.
Iba falando ni a tua ya ni tu ni foca tu total dai que ai lá o wifi o tosio na boca na pina do vida o wifi a wifi o rolo que flu não é fato pina de auto não vai fato pina de auto pina de auto agora how to show the wifi como lá no foco que tem na yang betul mungkin apa yang bisa orang pas dari hampir ini semua banyak pengumuman apa itu fantasi suatu mana kalau sebuah kalau sama ini kalau untuk kontak untuk itu dari mana dia kalau kan benar di kalau ini ada pematal awal itu berfungsi ini, berhubungan dengan lagi ini berapa lama. Kalau nawaf mau ini, mereka kau muda, orang mana mau faktor katolik kalau tapi itu mesti buat taburan, mau tu faktor taburan yang, kalau katolik kau tai hati katolik, figur nawaf ini, orang tu nak ulang katolik di tengah orang dia Kau pasal kau muda, itu yang kau cakap pada motor dia ni. Pemakai tapi tu ke tahu technician, dia ngau kau ni kau siapa yang apa ni dia ngau dia itu, tapi dia tak ayat kalau ngau itu. Pemakai kau kalau kau pilih, kalau ada kau motor tapi especially the children, loving, welcome to come anytime to Texas. I'll take you over there and watch beauty things over there. Yep. You want to come? Yeah. Get a house. Tua mafi ko e whakau singa e mā. Mo ya tā mahuhi ke mahopo ko e whakau oni mā posi. Ko pete angi mā tō, ane kono pete ne i roto whare angi tā. Ka mautu ake, mau kau, pa roto ke mau whamoni. Aku kau aku ya, aku foto tan. Naik foto tan nak perlu sino kan kau orang lain. Kau mau bete au, foto tan nak kat tu mau tu, tapi mau bawa kau phone itu dan mau bawa. Tawang ini tak kau tu mafi, atau mai nama alo kau belau mari majon, tu memang kita turun kau nak hidup kau tu tan nak ada.
e a fea e kare ai posias koe e vai la mone o tapa e pa uma tangua ma vete vaia le katongia i toara au matangua pe fatau ka no mare ko e uma monu matapa te fraia ko do iba nga we ma sia i toara dai ke mua a fopia e toara Pode moer mal por favor. Se do ata ka ma si. O que ganma tabe. Eu que ha ko ke pe to ya ko mo ha mo ni. Ke pai e hono ko ama. Ke ma ko pa ni so no ta. Ongi ta no ga e por la pai. Ma ko ma no ko. Devo tentare de rei o caudiva. Kaya amo foki a telefono ala, ina i telefono, amo foki mai, foki mau, kanya mana ke te, pamala foki te siawa, neo mana ta bien na vare, amo tu te vai te, a winga na na wo nei ja koi, kaya mai a te siawa, e kai te ata mo kai na mai e te pini, i mau no roa a honi, pata mo mahi, pano no a siasi. Koi, taungai pano no a preu a fai tu si a her o mama que te va pues pero mai ale ta o hiva o fama te pro hiva o ma o fai hiva tu si te o ma o la ki ya que ko ka o mo to que ai ko le ko le ta de pro hiva ala como le mole e ki te nu te ko creo le rei te creo ko te solo que ka Kalau kali kita lawan mereka pun ibadah harus benar. Orang AIP, princess tu tahu pe, tahu fuah lagi pemelang orang ini. Jadi ada bolok kata itu orang kata tu, kata tu ngai ibadah. Ada yang ada PPP, orang AIP itu. Tarian memang kata long. Betul orang kau tu, baik long kereta malam. Orang sampai pergi dia malam hidup. Ma pegava topo la iba cave a boiva to hiva sa pa ka na de ko mo more ya ya ko ko fata de to mo o hiva ka ma o hiva ko e sa parte to sai o tu se na ka ko ma la ko mo ro ko fa la también secretaria ko tu ko mo ya ya va ma de secretari se trata como a así como el pueblo magín de por el mismo que pescado en el ataque de Tauro que todo el país que día de lua o sea a hacer un film más y más papá un pueblo para más ahí como nada de lua o viaje de Tauro que allá de fomentar o sea era Wiki Kahaku o Ahma Henderson como nada mai es secretario pues hoco hay más Vai feito o fam pe vale que pouco pouco tempo foi uma área de fogo então ia ver no college e roupa de mal para matar aí programa como Henderson então Paulo que Henderson o fam mas que dali e motor não tem na jornada né o que aí a fahima patomia skilo do hape como ele mora a dificuldade que se dali na lá para pero curava e cara vamos ver o outra família que ia para França vamos morar na nossa secretária está tocou de secretária com o faz casa da família na mercado de lá também faz fiscal o falo da fiscal é a frente comigo ou vai ficar concordo com a hora vai ficar vamos morar tem que a hora ficar vai ver ao fundo na água e depois kalau kita jadi mau atau apa e rafunou e assim o que faz é água como a água para cada dia não sai com pau e para cada dia assim não vai ficar o fam de mo como água como o mole o lava mais piado ele se guarda o do bem é que toque que
o i ko e ha no ma ri se la ko tu ta ni nai ka ko o ke ka ko e vai e mo fo mo ya ka ka sa mo mo ya ya ka bu ke fai na ma ri mo te o mi mo ha o ri se wa ke ta va ke ta fo no ma mo e ka ko o tu be o ma wi ma ho to ko ni ke kai mo fu anga e ta ma o to ko mo ya kata mo ka ta wa me ta ha ko ka fai na ma ri o mai ri si ko ka sa o i ke ai ata o ri si e ta ko ni ko ma wa e la to ia to pe o ka o le la ki mai me mai na ko ri o au mai me mai na o ko tui o ko na ni ma pa ke to e ta pe ai no na to ia e ma poesia e ta ko e ka bu fa me mo la mo tu ka pa to e sa pa te ka e fo to